आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंगथम बिरेनसिंगना ngasi थौबाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स दा नौना साबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट के G+3 एनेक्सी बिल्डिंग संगारगनी मणिपुर हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा मीडियाना लौगदबा थौदांग हाइबे हिरमदा खनानैनबा मिफम अमा मणिपुर प्रेस क्लब दा हौजिक पांगथोकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी मालेंगी ओइना लैरिबा सिंगनाबसिंग कोहनाबा होनाबदा भारतना मगुन लैबा अमदि तुंग कोइना चटनागदबा वारोइसिन अमा पीबा ngamgani अमसुंग इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हाइरी भारत के इकोनॉमी असि स्टार परफॉर्मर अमा ओइना हौगललि अमदि मालेंगी चाखोललिबा असिदा चादा 13 टी भारत के इकोनॉमीना मतेंग पांगलबा याय मुख्यमंत्री नोंगथम बिरेनसिंगना ngasi थौबाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स दा नौना साबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट की G+3 एनेक्सी बिल्डिंग संगारगनी राज्य की लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स विभाग सिंधुना पांगथोकदबा थौरम अदुदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मिर्दुल आइन मंत्री TS बसंत कुमार सिंहना चिंबा सरुक यागनी इम्फाल की पोरोमपाटा लेबा जेनिम्स हॉस्पिटल दा ngasi हक्सेल अमसुंग याइफयुम्बाल मंत्री डॉक्टर सापम रंजना स्टेट न्यू बॉर्न रिसोर्स सेंटर अमसुंग राज्य थाकी ओइबा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली साइंस कैंपेन लिसिंगनी कुलुमदोय कुनमरी हौदोकलगनी मणिपुर हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा मीडियाना लौगदबा थौदांग हाइबे हिरमदा खनानैनबा मिफम अमा हौजिक मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकली थौरम असी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजु लिंखटकीबगी सही यांखै सुरक्पा गोल्डन जुबली गा मरी लेनना राज्य की डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR का खुसुमनदुना पांगथोकपने थौरम अदुदा वा nganglदुना DIPR की डायरेक्टर डॉक्टर TH चरणजीत सिंहना हाई DIPR की तंग थमजरबदा सिचुएशन असिदा को इजु चैलेंजेस कर लेजै हाइबा तारे सिगी चैलेंजेस सिंग असिदा कोई की DIPR की दी कोई न तौजरीबसि कोई गवर्नमेंट की पांगथोइबा एक्टिविटीज सिंग कोई की पॉजिटिव कोइना कोई की सिचुएशन सिबु हैंडल तौनबा मयामसि पब्लिक ता यवनबा पब्लिक ता अचुंबा पाव यवनबा अदुगा असेंबा पाव यवनबा मसिने कोई DIPR तौजबसि अखोइना तौजदोरिसि थ्रू अखोइ की मीडिया पर्सनल सिंग मीडिया जर्नलिस्ट सिंग की थ्रू दा कोइना तौजबा आते अनै वन वे ने सुम खंजबदा कोई की मीडिया से कोई की DIPR के ऑक्सीजन गुमबने थौरम असिदा मीडियाना लौरिबा थौदांगी मतांगदा अखंग अहि क्याना वा nganggani अखोइगी अनौबा लांगवन के पाउजेल पुबा लमसांग खोंगचत हाइना मिंगथोनबा मियांगी खोंगचत अमा ngasi इम्फाल की कंगला उटा संगलेनदगी लम थाखरे ngasi दगी हौरगा मथंग थागी मापुल फाव सथगदबा लमसांग खोंगचत असि मणिपुर यूथ लीग मयोलना सिनबनी खोंगचत अदु कोकोमी की कोऑर्डिनेटर जितेंद्र निंगोममना लम थाकी सिक्योरिटी फोर्स न निथौकाबा नमिता चुराचामपुर जिला की लुंगजांग विलेज दा थिबुंबगी थबक चथबदा 9mm CMG नौमई अमा मैगजीन अहुम अमदि कापा यारिबा नौमई मरु मंगा फंगले आसाम राइफल्स की PRO ना चेरोल अमदा हाई फागलबा खुलाइसिंग अदु बिहेंग पुलिस स्टेशन दा सिनखरे अमरोमदा लमदम असिदा तंगदुलै ताबा मति शांति हंजिलनबगी पांदमदा सिक्योरिटी फोर्स ना मियांग उनदना वारी सानबगी थबक चथरी सिक्योरिटी फोर्स ना लेमराम रिलीफ कैंप की मैरा पाइबी सिंह खोंगनांग अनि कारकी यूथ क्लब लमलोंग बाजार की दुकान फैमिली बिसिंग अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की महिरोसिंग उनदना वारी सानखरे पाछोई पुलिस की OC ओइनांगखुल की CSO लुसिंग बसिंग सिंगमैरोंग एल क्वेरेंग यारिपो इरेंगबम संगमदबी कैबांग नाजांग कासीकुल तोरबुंग बंगला अमदी कंगबाइने सिंगबा खुलसिंगी मियांगसु उनदुना वारी सानखे आसाम पुलिस ना राज्यदुगी मिजोराम ताइनबा ngamkhai paringda nimidangi matamda area domination amasung night patrolling chatpa hore mafam aduda thoningdaba thodok thoktanaba Assam Police Battalion की फोर्सिंग थमले हाइरी नागालैंड दा विकसित भारत संकल्प जटाना राज्यदुगी शहरदा लैबा मियोय क्यामरमदा कानबा पीरे हाइरी थासी की नेपाल लगी होखेबा अर्बन फेज की विकसित भारत संकल्प जटाना जिला नेपाल की शहर की मफम 12 थोंबदा सरकार की स्कीम सिंग मियामदा खंगनबगी पाउजेल पीरी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi malengi oina leiriba singnabasing khonaba honabada Bharatna magun leiba amadi tung koina chatnagadaba waroisin ama piba ngamgani haina malengi leibak singna Bharatda thajaba thamli Bharat ki Chandrayaan mission mai pakna thagatkiba asina malengi leibak singgi asa hengal hale Smart India Hackathon dising ani kulumdegi grand finale da saruk yariba naha oiba innovator singda wa ngangleduna Pradhan Mantri hai aruba singnaba kaya waroisin purapang ngambagi talent leiba naha oiba innovator singgi gyan lok sing asi thagat ni makhoi anoba wakhalon singna leibak asi sakhot hanaba hotnabada asogu mateng oiragani mang hai kendra sarkar na railway sector asi mapung phana sakhot hanba ngamnaba kan hotnari masigi damak lupa koti kaya thadaduna sakhot naba hotnari Pradhan Mantri hai kunma thoi suba sahi sa asida Bharatna Jai Jawan Jai Kisan Jai Vigyan amadi Jai Anusundan haiba mantra sigi makhada manglomda sangchili Bharat asi talent ledaba mi kya leiba leibak amani kendra da wadip loba ngamba amadi mapangal kanba sarkar leire amadi leibak asigi senmilon gi phibam chu ningthina phagat hanba ngamle Bharat pu mapung phana sakhot leibak ama ohenaba madi atma nirbhar Bharat ki manglan mangphau nanaba naha oiriba singapuna thabak tominaba tangai phade International Monetary Fund hairi Bharat ki economy asi star performer amo oina haugatlagli amadi malengi chakholagliba asida chada tara tauti Bharat ki economy na mateng panglaba yai hairi IMF na hai digitization amadi infrastructure gi lam yauna hiram kaya da economy reform tawbadagi Bharat asi chakhotpagi lambida changsilakli IMF na puthokiba masigi sahi oiba article 4 consultation with India gi matung ina Bharat asi sahi asida malengi selgi tumgi lamda khongjel yang sakholagliba leibak singi manung chalagani sarkar na hairi leibak asigi lomi koti kolumdoi lak angkhani panda hoju phawda soil health card yen thokre Lok Sabha iduna piba pakum amada kendagi la usingu amasung yaipayumbal mantri Arjun Mundana hai matamatangi matung ina lomi singda leibak singi lehau karamna jalangadagi haibagi thawong sing paikhanaba poktak piri mantri na hai sarkar asina soil health management amasung soil health card scheme lising ani taramari taramanga zatharakli Tamil Nadu de sing isauna mioi lak nipu hena soale Raja Sarkar akanaba tim ama semduna mi kanbamadi tengwang pibagi thabak sathari ingkom jali sing amaga sanipan hudrama thoigi matungda asigumba sing isaw asi raja tuda amu hanna thokpani kendagi ngakchal mantri Rajnath Singhda iba city amada Mukhyamantri MK Stalin helicopter masing hena pibinaba haisaki ngarang nong subagi sang khara patharabasu lakliba pung kunmari asida raja dugi Tirunelveli amasung Tuticorin jila singdadi ising isawi awaba mayoknari Raija dugi railway station yum amadi gari ke amaram isingna thamjinkhre Tara taruk suba Rajasthan Vidhan Sabha gi ahanbin mifam ngasidagi haukhre mifam hauba numita protem speaker Kali Charan Sarapna nauna khallaba MLA singwasak lokhi China ki Singhai province ki Gansu thokiba yuar habagi thodokta laikhidaba mi ki masing sama kuntare chure ningthaukaba numita Richter scale da taruk dasmik ani yongna hakiba yuar aduna China gi awang nokchup thangba province sauna amang ata thonki yuar aduna Gansu province miyoi sama tramdoi siki amadi sanga kuntha tarukna aso apan nangki building lak amali singyang khairom amang ata thonki Singhai province da miyoi taramari sianki amadi sa Manipuri na aso apan nangki Leibang khairakwadagi miyoi kun amasu haujik thiba khangdana leiri haujik mafam aduda mai amasung ising phangdre kodong thiba nanglaba miyam kananaba China sarkarna army personnel sing mafam duda thajinkhre aroibada maruiba pau amo Mukhyamantri Nongthoma Biren Singhna ngasi Thawal court complex da nongna saba district and sessions judge court ki G+3 annex building sangaragani Manipurda hojik oiriba phibam asida media na lawgadaba thodang haibe hiramda khananenaba mifam ama Manipur Press Club da hojik pangthokli Pradhan Mantri Narendra Modi hairi malengui na leiriba singnaba sing kohnaba hotnabada Bharat na magun leiba amadi tungkoina chanagadaba warisin ama piba ngamgani amasung International Monetary Fund hairi Bharat ki economy asi star performer amoina hogalagli amadi malengi chakholagliba asida sada tara tarukti Bharat ki economy na mateng panglaba yai pauloi jare